Hello. Sad se mislim da li svaki video počnem sa Da, dobro. Znači, ovaj video se zove Ljudi smo. Jer tako malo želim pričati o tim nekim stvarima. Gdje nismo baš nekako, možda ne postupamo, skrivamo ili nešto, gdje smo odvojeni od svoje ljudskosti i prirodnosti, gdje god prikrivamo i tako to. Vidjeli ste već u mojim videima da ja snimam, svakako snimam masne kose kad se tek probudim i nemam pojma. Obučena ovako i onako, mislim evo volim se našminkati, volim se srediti, ali nije nužno. Ja onako odem i do butige i tako. Imala sam prije, ajme džećeš, nisam obučena sad zato ili nisam, a koga briga, koga briga, šta me uopće boli briga, situacija je sada takva i tako ću postupiti, u trenutku sam, znači imala sam i ja nekada možda neke komplekse. Došla sam do te faze da me nije briga, jedno vrijeme sada sam prošla svoju, tako se to kaže, mračnu noć. Znači, prošla sam neku fazu kad sam baš onako dosta intenzivno radila na sebi i tako jednostavno život me vodio amo i tamo i tako mi se samo prirodno događalo. Nisam se nešto ni šminkala, nisam ni naušnice nosila i tako baš sam nekako bila prirodno, valjda mi je to i trebalo, bila sam se čak i malo zdebljala. I valjda mi je to tako i trebalo da doista dostignem da sam u redu sa sobom, takva kakva jesam, da se uselim u svoje tijelo, eto tako bi nekako rekla, jer dosta smo otuđeni od svog tijela. Meni je bilo genijalno, sad kad kažem otuđeni od svoga tijela, znači ima ako neka meditacija, mislim meditacija, vježba opuštanja i navodite da obadaš dijelove tijela, znači prvo tu gore skalp, pa čelo, znači obadaš to, pa osjeti kako te škaklja ako cirkulacije, stvarno osjetiš i onda ide na oči, pa obraze i stojim, znači unutar sebe i pa ja nisam nikad osjetila svoje obraze, nisam nikad osjetila svoje tijelo tako. I onda navodite, idu dalje dijelovi, znači vrat, ruke, koža, osjeti robu na koži, pa onda dođe na bedre i kaže osjeti, znači prvo kožu, a onda bedrenu kost i onda osjetiš kako da kuca bedrena kost, znači koliko, to je možda bilo prije 3-4 godine, ja sam prvi put osjetila svoju ne osjećamo svoje tijelo nekako i tako dosta smo otuđeni po pitanju nekih drugih stvari o kojima ću evo sad pričati. Naše tijelo je cijelo tu nam dano na uživanje. Mislim uživanje, da proživimo ovaj život, zato kažu da je duša i došla u ovo tijelo, tjelesno znači da doživiš sve. I apsolutno svaki dio našega tijela je evo kosa, neka ti je puštena, kažu da je kosa inače kao glavni adut, neka dekoracija, puštenu ovako, onako, možeš svašta, oči, znači, ok, šminkanje, ali ne i to, znači, gledaš, vidiš, gledate svoje dijete, svoga psa, topite se, gledajući ih, nos, znači, miris kave ujutro, miris čokolade, miris ruže i tako to. Ili kad slušate, znači slušamo muziku, slušaš prve riječi svog djela i tako, znači i usta za kušanje, za ljubljenje. Koža je naš najveći organ. I to, znači kad sam čula koža najveći organ, mislim logično je, ali nekako nisam nikad razmišljala o tome. I da, i toliko što sve možeš doživjeti na koži, evo neki dan na kupanju i leži i onako vjetrić puše i nekako, ako obadaš, osjetiš ko da te mazi. Kako se mi zapravo malo mazimo i grlimo. A i grljenje, i kad se grlimo s nekim,
tako bude površno. Ja sam svoju obitelj sada, dok sam tu učila kako da se grlimo, znači kako se zagrliti, ne, dođeš i potapšaš se. Nego za početak budi sasvim prisutan u trenutku da se grliš sa tom osobom i zagrliš je. I evo savjet najbolje je s lijeve strane, srce, lijeva. I obadajte svoje srce, znači dok se grlite s tom osobom. Znate kako taj zagrljaj postane totalno drugačiji. Znači tome nam služi naša tjelesnost, a tako je rijetko upotrebljavamo, više smo u glavi. Ruke, znači za pomaziti psa, radiš s njima razne stvari, sviraš klavir, pomaziš dijete i tako noge, prsti isto za balansiranje, da stojimo pa možeš se popeti na prste i tako kako nam je sve nekako tu. Ali imaju ti tu neki dijelovi dole, ako ih spomeneš, joj nemoj govori grube riječi. I koliko god je nekako i zbog crkve, recimo, zbog nekih religioznih uvjerenja, toliko i nije. Toliko je nekako više zbog udaljenosti od naše ljudskosti. Znači, imamo svi različite, mislim, muški i ženske i tako različite otvore. Anus je isto super jedan mehanizam, unosiš hranu, tijelo zadrži što treba i izađe. Znači, taj anus je jednako vrijedan kao i oči i uši, ali nekako svi se sramimo i taj naš izmet ili pseći izmet. U biti pseći izmet me nekako potaknuo, isto jedna je tema koju ću obraditi odmah. Ajmo sada. U biti kasnije ću da nastavimo s ovim drugim. Onda imamo tu te spolne organe, isto nekakva je sve neki tabu nabijen na to. Ok, religija, seks prije braka i masturbacija koliko se nešto zabranjuje, ali čak i ljudi koji nisu toliko religiozni, isto nekako se nešto nameće, neki sram na te dijelove. Ali to je opet super mi je Neale Donald Walsch, znači u razgovorima s Bogom, kaže pa dao sam vam igračke, ne bi vam zabranio da se igrate. Znači i to nam je dano s razlogom, znači možeš se igrati s nekim, možeš se igrati i sam. Ne znam, jel znate da su prije te žene imale su nekakve babice i kad bi žene, mislim znate, uvijek se žene kao histerične i tako pisije i onda bi njih babice dole izmasirale da im riješe nervozu i tako. Mislim, to i tada se luče isto hormoni sreće, znači mi to sve već imamo u sebi, a ne igramo se s igračkama. Eto tako, znači, toliko smo se otuđili i sve nam to nešto, neki sram, ali to je sve jednako vrijedno, isto kao prsti, kao oči, kao kosa, cijelo naše tijelo je savršeno. Tu ću samo ubaciti mrcu hranu i tako sad kako se hraniti ili nemam pojma što, mislim, tijelu treba hranu, to je naše prijevozno sredstvo i treba mu gorivo. Mnoge stvari koje mi unosimo u sebe nisu nutritivne, to su samo da ispuni želudac. Znači, poanta je hraniti tijelo hranom. I naše tijelo može biti debelo, a gladno, jer je gladno hranjivih sastojaka. Treba tijelo hraniti hranom. I to bi trebala biti neka vodilja prehrane. Znači sad ukoliko nešto kako se hraniti ili tako to, dajte tijelu hrane. Što ima doista vitamina, minerala, proteina i tako sve što nam treba. Ne samo trpati jer opet budeš gladan jer nisi nahranio tijelo. Toliko o tijelu. Da se sad vratim na izmet, znači neki dan tako šetam sa psom i prošli smo dole kraj škole i ona se pokaka. I sad kaka, ja čekam, a čistačica viče, ne. A što je bilo? Ne možete to tu. Ja kažem, ali imam vrećice, kupim. Ona ovako iznenadila se, kaže, ne mogu vjerovati, vi ste jedini. Kako? Tako mi je bilo bez veze, jer mislim šetam i tu po susjedstvu sa kučkom i vidim ta govna,
imate kučka, ne kupite za njim, zašto ne kupite? Mislim, jel se sramite pokupiti izmet, ili vas nije briga, ali ako vas nije briga, mislim, to je sve naše, to su naše plaže, to su naše ulice, pokupite za nas. To je ono što kažem, da cijelo vrijeme očekujemo da netko drugi nešto. Ne, ajmo mi. Znači ja odem na plažu u Kupare, tamo gdje se može s kučkima, i ja kupim tuđa govna od drugih kućaka jer mi je grozno, znači imam već vrećice, zašto ne, pokupim jer mi je grozno, ja ću tu sjesti, to je naše, zašto tako radite, pa pokupite za nas, znaš, druga je stvar, sad kad smo neđe u šumi ili iz neki, pa gurneš sa strane, bolje mi je nego plastična vrećica, da zagađujemo i tako, općenito, što manje plastike. Ali eto to hoću reći, više je nekako, ću ja kupit govna, mislim, zašto ne, to su samo govna, Eto, ali to je to, otuđivanje od naših prirodnih pojava i potreba. Po pitanju plastičnih vrećica, to sam isto htjela spomenuti zato što ja nosim onu svoju vrećicu, platnenu ili tako, i nosim zato što mi je žao svih tih vrećica gdje završe i tako bez veze tu plastiku koristimo. I osjetim kad sam na kasi da, hoćete li vrećicu, znači sad se vrećice naplaćuju i ja kažem ne imam svoju. Zašto je nekakva je atmosfera, uvrijeđeno mišljenje da ti škrtariš u biti ako ne uzmeš vrećicu, ako je ne kupiš. I onda mi se čini da ljudi više to kupuju da ne bi ispalo da škrtare. Znači ja sam nemam neke komplekse, jaka se boli me briga šta će ko misliti, ja znam zašto ja to radim. Kad pogledaš koliko stvari u životu, nekad sam nešto napravila i mislim se, ajme, ko zna kako ovo izgleda, jer nema šanse da ljudi znaju što zapravo ja radim, što se zapravo događa, što je, i znam da sigurno neko krivo mišljenje će, ali boli me briga, ja znam šta radim i što se događa. Eto to. Sad, znači, nekako generalno neki su veliki kompleksi, ful se nešto sramimo, ful se nešto suzdržavamo i nemam pojma što. Ja sam uzadnje nekako, sad znači, dolaze mi prijateljice ili tako neko mi dođe i provodim ih kroz kuću i kuća je totalni džumbus, Ali što više, drago mi je to raditi, zato jer dosta nama ljudi je kuća neuredna, a dobro nekima i nije, evo čast iznimkama, ali dosta jest i onda kad ti neko dođe ili kad ideš u nekog, oni to srede i onda ti imaš feeling da si jedno ti neureda. Nedavno jedan Facebook friend stavio hrpu neispeglane robe njegove supruge, tagirao je i sad mislim bilo je ful smiješno, mislim simpatično, oni su se nešto šalili, ali baš sam rekla odlično, mislim, jer svi mi mislimo da smo samo mi, svi mi mislimo da samo mi imamo prljavu kosu, zato sam rekla snimat ću tako jer svi imaju prljavu kosu, u nekada, briga me, ja isto izađem nekad u ofucanoj robi, svi mi nekad tako, ali nešto skrivamo, ajme, eto, želim da što više i iznosimo, prljavoga rublja, jer onda je nekako lakše, jer doista svima nam se to događa, nekako, mnogi ljudi, sada po psihi, mentalno, nešto kažu, kad bi me ljudi zapravo znali kakav sam ja, ne bi me volili, ali u biti ako se ti otvoriš i onda se druga osoba otvori, onda skontate da svi nešto isto mislimo, nešto patimo ili nemam pojma, ali svi ne govore drugima, znači sve je neka velika tajna, u biti svi isto i onda se stekne neka bliskost. Eto to. Još jedna ta ljudska, priznavanje pogreški i ispričavanje. Tu ego igra veliku ulogu, tako nam je teško ispričati se i reći da smo nešto pogriješili i onda se grizeš i osjećaš, a šta ne bi samo rekao? Znači teško nam je zato što imamo neki dojam, ako ja sad priznam da sam ja ovo pogriješila, ispašće kao da je moja cijela osobnost pogrešna.
Ali nije, znači dok god tako mislite, znači da niste u redu sa sobom i nosite neki kompleks. Ali kad znaš, kad si u miru sa sobom i tu sam nešto zeznula, ispričat ću se zato, reći da sam kriva, puno je lakše. Imaju jedni poznanici, prijatelji, evo ne znam kako da ih nazovem, i ona je napisala, ja sam kriva za sve. Znači da riješimo što god, razumiješ, i sad ja sam kriva, to gotovo. I super je simpatično, znači, kad tako na humor baciš, onda, eto, to. Tako tih par detaljčića, sam htjela obraditi po pitanju naših osobnosti. Znači, mnoge stvari kojih se suzdržavamo, od kojih se nešto, to je tjeranje da budemo neprirodni, samo budite prirodni, što više nas bude prirodno, bit će svima lakše i tako to, ne se opterećivati previše što će ljudi govoriti, ali znam, trebaš prvo smoći neku svoju snagu, ali doći ćemo do svega. Kroz sve ću vas provesti. Eto, ćao!